ya. Kak, kita lagi puasa nih. Ada sih membatalkan puasa. Kita tidak boleh makan dan minum. Terus apa lagi? Kita tidak boleh marah. Ada lagi nggak? Gak boleh jajan. Terakhir, gak boleh jahil. Udah selesai. Kita main di luar yuk. Yuk. Teman-teman, puasa aku batal. Jauh, mundur, mundur. Nah yuk, Cak, kita nonton TV yuk. Hah? Oh no! Bahasanya? Gak boleh marah loh, nanti puasanya batal. Jagalah hati, jangan kau kotori.